إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبدأكم أرغب من مسكتك مجند سلسلة درسكي الأربعون النووية نوت الإمام النووي رحمه الله تعالى جماع كفاوة سالس حديث مي حديث توقع شرحة اگتو ميدو نوتا ميري الغر من نايكيغا ميواني اي حديث توقع ترين فسونا حديث مي حديث غا اسماني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه أم المؤمنين مؤمن تكون ماما أم عبد الله عائشة رضي الله عنها مؤمن تكون ماما ميغوتا مكيني ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمي كمالنا أي أرغد من مؤمن ماما كذلك فان أمبينك أرغد من ماما كمانا كنيا أم عبد الله ماما علم رنگا مبهغا خلافين وي علم رنگ ترين باي بيكالو مدالوني عائشة رضي الله عنها يا أهو صلى الله عليه وسلم کے فراتون داريه لبي ودان غنوا كما اهنم كنيا کے گتون الله تعالى کے حضرت کا ما ريوتي ننتو ترين عبد الله ادي عبد الرحمن مفدا ننتن همنگن داتيوي كمانايا كنيا کے گتون عبد الله نوت عبد الله کے مما کیونی می عربین کے تیرےگا بینن کرا گوتے داریا کو نیکمکو اگوتا عربین کے تیرےگا کنیا بینن کرے انس انے بے علم بدالونی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کمانا کے فرائپن داریا کو لبن کما اہنمس اے دارفل مروی واہا کا معنی کی ویہم کے تیرےگا مروی فوا کما کم گتے بس عبد الله مي إكمناجي كنياكي إكمنا بدالوني رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربيه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمن قال إكفانوجي مي دينوجي تيريا مي شريعتوجي تيريا إتورو كامي وفدا في نوت جنس ميها هذا ما ليس من شريعتوجي تيري نوا آكامي شريعة جنس ميها එවනි රද්දු කරවෙගෙන පහුව රද්දුන් එවනි එකන්තත්තගේ වනි එමිහක රද්දු කරවෙගන්නේ කබූල් කරවෙගෙන නුවානේ ලබදඛුම් මි හදීස් රිවා කරවි ඉමාම් බුඛාරි අදී මුස්ලිම් මි හදීසු මියගෙනි දීරුගේ චෙරය ආකමෙ ජනසිකම් ගාවානම එකමෙ කබූල් නුකරවෙනකම අදී කියත්ත එකමෙ වානි රද්දු කරවෙගෙන කම් එමිහායා එහෙන් ඉබාරතුකුන් දන්නවාකම් ගාවානම දීනුගේ තේරයා මි ඉතුරු කුරා දීනේකේ මි ඉතුරු කුරා කන්තතේගේ ඒ බිදුඅකම් ඒ බිදුඅ කුරාමීහාය ඒගේ සබබු ලිබේනි ෆාෆන් වත අදාබකම් ලබදඛුන් අල්ගොඩමින් වරගින දරුස්තකුන් වරගින ෆිදාවල්තකුන් අල්ගොඩමින්න අඩුවේකින් එබදේ අල්ගොඩමින් කුරා අමලත කබූල් කුරවෙනි දෙශරතේ ෆොරිහම වෙගෙන් කම් මුස්ලිමකු කුරා අමලත කබූල් කුරවෙනි දෙශරතේ ෆොරිහම වෙගෙන් ඒ කීරිත කුර්ආනුක අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබ්බා ආය
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إنك وري ربايا بدل كرن يجيميها فليعمل عملا صالحا صالح وجنبا عمل إنك راهش كمه مانيكي من نبي محمد صلى الله عليه وسلم دك بيقطع إكليفانك سنتك أسوا قطع عملك راهش كمه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أدي إنك وري ربايا إفس فراتي عملك باور نقرانه مانيكي عمل إن قراني إخلاص ترك مايكيغا الله تعالى کے وجه فلکم می آیتم وسنگنی اگڑ من قرا عمل تا قبول کروینی فرتم شرط کی اللہ تعالی اخلاص ترک مايكيغا එකලංග එව්ස් ෆරාත බෑවරුන් කුරා හාලු එයාලුකම කුරුම් දෙවන කමකි ඊමාන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙක්කෙවි ගොත අලගොඩෙන් ඒ අමලෙ කුරුම් ලබදහුන් ආලුකමේ වෙජ්ජකම් ගාවානම ඒ ආලුකමෙක්ග මි දේශරුෆ් හුරියම වාන්ජේනේ එහෙම ඉල්මෙනි විදාලවනි ආලුකන්තතේගේ තවකීෆි කන්තතේගේ माने आलुकम कम गावाना एकंतत बनी मियार बयान को निमिफा वनी එහෙම අල්ලාහ් තාලා කී කුර්ආන වහී කරවනි අල් යව්ම අක්මල්තු ලකුම් දීනකුම් වඅත්මම්තු අලයිකුම් නිඅමති වරදීතු ලකුම් අල් ඉස්ලාම දීනා මේද දිමනස්කලන් තියබෑමිහුන්ගේ දීන් ෆුරියම කොද්දෙබෑෆි අල් දීන් වනි ෆුරියම කොෆමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වනි عرفات دوه خطباغا الغرمن مي دين اكلفان بيان قدبكما الله تعالى هيكي كرفافا ادوه امتك اتن ناس ميستكم افتي ميدانوغا ابامهم هيكي ما النبي صلى الله عليه وسلم اكلفان الله تعالى حوال كربي مي امانه فوريها مكتغا اكلفان وني امتا بيان قدبافا كما هين اكلفان उड़ादी माला इंगिर दिक्कल्लवा हदीस कन अल्लाहुम्मा शद ए अल्लाह हिकी ओडगन्ना वाशे एकले गफान वनी दीन फुनी हम बयान कर दीफा इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला इमाम दारुल हिजरा मक्का के मदीना के इमाम हिजरा कुरितन मदीना के इमाम एकले गफान मी आया नंगवा विदाल वनी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीन के तेरेया آکا میں مفدہ فی میہا آکا میں فدہ فی میہا اینا ابنانیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل ارفانا حوال قرآن امانتا وحی کے امانتا خیانت تروی کما ای اللہ تعالی وحی قرآن بنیے میدو تمن اسکلان تیبامیہن کے دین فوریم کو دبا فی میں دین فوریم کو اللہ تعالی ونی دبا فمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونی ummata alukamikkam gawanama hewkamikkam gawanama ekan kurambi gai bayan koddeppafa eaffahu ege tereya ituru kamen annanya nuata madu kame edinuge tereya wannanya madu kuranya ewani bid'ataka nuata e kurami haya ekantattage hawal kuregam bani raddu kuregam bani Allah taala enege kiban ekame gabulen nukurabana lebetakhun ए मालगुड़ में नेगिन जे तन को लगी अनगुड़ में अळुका में अमल कुरायर एम में फुर्दमस अनगुड़ में होदन जे ने ए अमल के इल्म ए अमल कुरुमा शरीअत गा बयान को दिवाफा वागे एनुं को तक अनगुड़ में ए अमल को फिकम गावाना में अनगुड़ में मिसाल का उम्र दुओ मिकुरनी अमल अनगुड़ में के हितुं ए मोलु रंगलो अमल का मदगी गई एनमेस मी देशरत पुरी हम नोइदिया अमलें अलगुड़ में फहरे के वेदान इखलास तरीका माइकीगा अल्लाह तका पूरा अमलिक कमा है नमाज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का बयान कुफा नुआ को तका अलगुड़ में नहीं अमल कोई दिकम गावानमा ए नगे उम्र का वी यहां 30 सहार 40 सहार कुरमंदिया ए नगे हितुं हे अमलिक कम दिकम ए न कुरमंदिया हे अमल हिमेन गिंदानी नुबा अमल तेरेगा ए दीन के तेरेगा निक्कम येना कुरुमु अल्लाह ताला एनगे नुबाकम गफतु गए अमल दिउबानी हम लुबे तक अलगुड़ में बर फरवाते वांजे है कामेमी कीरत कुरान का अल्लाह ताला वही कुरवनी वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन एबामी हुन अमरुगे नुए अल्लाह ताला ये अलुकम कुरमा इक्कवंत कुरमा मुखलिसीन इखलास तिरकमाएगीगा लहुद्दीन
ilahan alukan deen khalis kura haluga menui ema alukan mikam gawanama alugod men e amale kuran jeheni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam dekke vigota Allah taala en ikhlas teri kama ekiga evein ayatiga girit Qur'an ga Allah taala wahi kurawani wa anna hadha sirati mustaqima miyeti man ilahu siratul mustaqim ge tedu magaki fattabi'uhu tibamihum emaga tabawashe lobitahun kiha riti ayatetto Allah taala na nabiy sallallahu alaihi wasallam fonuwa deen furiha muqaddim wafau mi wahi kurawani miyeti man ilahu siratul mustaqim ge tedu magi tibamihum mimakun tibamihum datur qurashe mimaga tibamihum datur qurashe mimakun tibamihum higashe fattabi'uhu wala tattabi'u subula ehim magutaka emagu washagen ba maguta tedu magun tibamihum higashe ehim magutaka tibamihum tabanu washe fatafarraga bikum an samili erun tibamihum ikalange magun tibamihum waki gen ba men gadana siratal mustaqim ge tedu magumiyati rabitakhun dunya matiga Allah taala ge fota ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadith da mimagun hinga kam gawanama mimagu ge koluga nimetanu gawani daru janna suwarge wani ni'mat ge gowati wani ehennames emagunun ehem magutawkum tibage hawa nafsu shaytana ko wala magutaka tabawidikam gawanama ene kurmati wani nikamati wegemba adab labatakhun bid'aki nubakame ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani iyyakum wa muhdathatul umur tabamihun dinan itur kurave dinan genna agantattaka rakkatirwashe fa inna kulla muhdathatin bid'ah komme akamaki ei bid'ake dinan itur kure komme akamaki ei bid'akama eme ilmerim bid'ake ta'rifuga nuwata bid'a eki ko bakam bayan koddevamu bid'alwani hiya kullu qawlin ay komme bahike aw fi'lin adi kame muhdathun akame nusiba ila ad-din dinan nisbek kurave komme bahe nuwata komme amale akantata wadere walaysa lahu aslun fil kitabi aw as-sunnati aw al-ijma' kitab kirit qur'anuga adi sunnatuga adi ijma'uga evves aslen wa kantattake bahen nuwata amale dinan nisbek kurme mi bid'a ge ta'rif ga ilmerim bid'alwani ibn rajab al-hanbali rahimahullah ta'ala bid'alwani fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din komme miyako akamen ufadda ay dinu ge tereng nisbek kofikam gawanama wa lam yakul lahu aslun min ad-din dinuga aslen nuwa kame ufadda dinan ikal nisbek kofikam gawanama yarji'u ilayhi ena ya raddu kuregenne wani ena ya raddu kurevene ena kiben qabulen nukurevene fa huwa dalalatun ay maghfiratumeke wad-din minhu bari' adi din bani e maghfiratumun e akamun bariye wegenne labatakhum mi bid'aki ehnames kamakan alod men bid'ake hukum kurumuga alod men samalwan je baik kantatta note kantatta ken e bave miveri amalaki mi bid'ake alod men bona eruga e amaluga furi mwanje sharuttake e bahuri ege tereng furta makamaki en ridawani ay yakuna al-amalu muhdathan ay akamakavu mi kuriga alod men nodan akamakavu devana kamaki an yunsab wa yudaf ila ad-din dinan ekamen nisbek kurum akamaka vefa adi dina ekamen nisbek kurum timma shartaki alla yakuna lahu aslun fi shara dinuge evs asle ekamaka nu dinuge asle nuwa kame akamen ufadda dinan ekamen nisbek ko fikam gawanama mitin sharatu furiyam ejjekam gawanama ekantattan himenigendani bid'a getering labatakhum ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sahabin naki kalekfana fa algodemen e baegge gotuga hifanje he bay
ebekalunaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebekalunge delotakum deki ekalefana sunnatan amal kurunga algod men namuna dakkafawa ummatuge abtalun mi bekalun bid'a hanguram kurevege bid'a muamala kurevege algod men balalama higa Amr ibn Salama radiyallahu anhu vidalwani timanna men fadis namaduge kurin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ge gegol kariya ivvame kibedo fadis namadu kurin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ge gegolagmen bani ei ekalege faanu nukume wadaganna wairuga ekalege faana ekiga namada fadis namada diumattaka eda wakutuge terega ves ebekalun rahu sallallahu alaihi wasallam dugo faada ilmu ebekalunge kiban ungunu mattaka deen ungunu mattaka fadis namadiki korin kedu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ge gegol kariya ebekalun jamawani ekalefan vidalwani erreyako ebekalun egotat tibbawani ko Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wadagenne Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ki sahabinge teren sahabiye ma sahabiye ekalefan asdenneviye Abdullah ibn Mas'ud tibaminge teren nukumejje hiye gein Abdullah ibn Mas'ud nukumejje hiye ebekalun denne nune den ebekalunna ekiga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu madukurabani gege beruwa adehin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nukme wadagatum Abu Musa shakwa danwani Abdullah ibn Mas'ud amakoshigorun kuda irkolek kurim miskituga atimanna dekefime munkaratin hinganiko miskituga munkaratin hinganiko timanna dekefime ehde Ibn Mas'ud dalwani ei kunkamin eiye ekalefan dalwani kadege faanu dirihunne kam gawana tidani miskitache feni wadaganna wana ehdo efo ekalefan vidalwani bayaku jamaawekin tibe Allahu akbar ege teren ekaku hure hilakol take megen gulani sadeke hilakol ekaku Allahu akbar sadeke fahar adi la ilaha illa Allah sadeke fahar anebbayaku subhanallah migota gunumattaka sadeke hilakol nagage mitibeni ekaku nimoffa anekaku migotan halaka enwata majlisin hadage mitibeni mi Abu Musa radiyallahu anhu inkar korbe kanta egalefan wadagan nabi sahabin ge tere ilmu wari begalekam gawa Abdullah ibn Mas'ud ge ariya ehindo ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud wadagan nawani miskita yafo dannawani tebame kinge tipurani ebame hun dannawani algodu men migota hewkantatta gunaniya timanna men edige mewlani hewkantatta kashe endo egalefan udalwani fayti ebame hun ge faafata tebame hun gunashe tebame hun namde timangalefan ajabu antari some Muhammad ge faanu ge ummat ge mihunne tebame hun ti halak wegen deni hada awhashe ihadwe ma nabiy sallallahu alaihi wasallam duniya du korevi egalefan ge telitaka ekalefan ge hedun kol adi halak genda aduwe nuwe enme stebami huntia halak gendaniye endo emihun dennevi Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud Allah gandi buname aharun hewkamaka menvi nedeme bamihun ekantatta kurani hewkantatta kurumattaga endo ekalefan vidalwani hewkaman edigen kura hewkama ede kitam mihun ekama hisaba wase nuwe hiye mane emihun hewkamakan edigen ekame kuri ekamaku hewkan tattake ebamena nulibe sabaki miguna de sharut furiyamanu wani Allah ge rasula tabawma Allah hattaka ikhlas terkama kiga korum mi de sharut furiyam wajikam gawanama hewkamakan edigen algodu men kura kitam me kame hewkamakan nuwana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu vidalwani tebamihun ge faafata tebamihun gunashe alukam gawana walabetahun algodumen ekamet kuramwani Allah Ta'ala an khalis kura halu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekke vigota ekalen ki algodumen ge namuna kelen fanwani deenu ge teren kitam me kudakam ekkam gawina mes bodukam ekkam gawina mes ekantatta bayan kotti deen furiyam kotti wafa walabetahun algodumen me egigen dani algodumen deenuge namuga kurave uriha kantata eki ei faharegga
ekamuge sawabun timane uquba bes libigen dana kamikka nota faafa libigen dana kamikka em algoda men emme muhim kamakan haden jeheni algoda men e amale kurumuge kurin e amale kurum onna goy ekamuge ilm algoda men ingenu em Bukhari rahimahullah ta'ala ekale gafan ge fotuga Imam Bukhari Sahih al-Bukhari ga genwani babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal babe ilmu ungeneshe kame kurumge kurin amale kurumge kurin adi bahe bunumge kurin ekamuge ilm ungeneshe yefegere fan vidawani genwani Allah ta'ala ge wahi basfur fa'alam annahu la ilaha illa Allah hadege fan dannashe ekalange ekkawante ilahuka emme furtama ungenembi dannamvi Allah ta'ala ekam hakku gotuga alkom koreveni ilahaka alkom koreveni efo demmi alkom tatta miyannani labadapun hame gota furtama bida ufadda mihaki ei nubami he furtame diidan ala ituru kame genne mihaki enage nubakan tatta ginevegen dami he ei ene kam ga sawabun ena gena bid'a ga sawabun qiyamata hamaya ene tabawegen ekanta kura mihunge faafata ene fatuga liubene emihunge faafata uninwa haluga e alam ekanta tafurta mufaddi mihage faafata ehem mihun kura faafata ene boluga yelwe tabarabatakhum ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ifharaku sahabinna angawani Allahunge maguga heda kurma sadage kurma ei Madina badagenevi muslim faqirunge terem bay ekale gfana feni wadagennon emihunge halat fenifa ekale gfana kurevvi asarege bodkom ekale gfana khutba devva vidalwani Allah hattaka sadage kurashe emihunki faqir mihunne emihunna dinumattaka Allah hattaka sadage kurashe ehindo meestagun eccheta gena emihunna libigenva minbarta kadur osha ehnen echen sadage kori ehnen mes ansari bekalunge terem bekale ebekalakan ufule minuge bodu sadaka kurmattaka heda kori ecche hige bodu kam fene fa rasul sallallahu alaihi wasallam ufaful korevvi Allah moga ekale ifanu e sahabi heda korevvi adad fenifa adi etam fenifa e sahabiyege kura e heda korevvi adadege bodu kam en sahabi nabes hibbar libigen dei gina sadaka kurmattaka indama nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korafani man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha islam dinuga hewegam wa sunnate dirwafi miyaka ena ekamge sawab liwegam wa ajru man amila biha ba'dahu adi ene yafo ekam kuri emme hamihunge sawabus ene libene min ghairi an yanqusa min ujurihim shay ehmihunge sawabun evve sawabe unin wa haluga ومن سن في الإسلام سنة سيئة نبات من إسلام دين قادر وافي ميادنه كان عليه وزرها إكم قفافين اللبين ووزر من عمل بها أدي عمل كرا ميهم عمل كرا إنك فاضون تباغين عمل كرا هم ميهم قفافين اللبين من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ميهم قفافة من إفسافين ونين وحالغا إنك بلغا قيامة هميا إهم ميهم قفافين اللبين وحاكا हम लोग बताऊं मीन उरक्का जरगा में और मैं समालवान जहे कमे लोग बताऊं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नता अलगुड में बजे लोग कुरान बिदअत के अलगुड में नफरत कुरा फदान दीन मित्र कुरवे आगंत तक अलगुड में नफरत कुरा फदान अलगुड में केलेगफान के सुन्नत के अलगुड में बजे लो बिवा अल्लाह ताला की रत कुरान का वही कुरवनी النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم مؤمننا एवरेंगे अमिल नफ्स दोगे मच्चा तकब्बुरस एबेमे अमिल नफ्स तकब्बुरस बोड़ा एबेमे हुन्ना नबिया औला कम बोडुएगे एमे हुन कैरीगा एमे हुन अमिल नफ्स तकब्बुरस बोड़ा नबिया औला कम बोडुएगे एबेमे हुंगे कैरीगा एमे कीरित कुरान का अल्लाह ताला वही कुरबने एकले इफानगे सुन्नत के लोब करूं ekale gfanu deke lobi kurum Allah taala bayan kurabani mifadan ekala wahi kurabani kul in kana abaukum kale gfanu bidawaje tabamihum ge babbaina wa abanaukum tabamihum ge darinna wa ikhwanukum tabamihum ge akhunna
وأزواجكم تباميهم أمينا وعشيرتكم تباميهم قاتماغ ميهن وأموال اقترفتموها تباميهم اكفا وموداتك وتجارة تخشون كسادها تباميهم تي بغرور ودانك مبيرهوا ويفاريا ومساكن ترضونها تباميهم تي روحي قدرتك أحب إليكم من الله ورسولي تبامهم كاريغا إكلانغ رسولا يا الله إكلانغ رسولا يا وجهاد في سبيلي الله موغا جهاد كرم فره تبامهم تيغنت لوبي كراكم غوانما فتربصوا حتى يأتي الله بأمر تبامهم انتظار كراشه الله تعالى أمر فلاتو يوم الدان تبامهم بلا بلا تبيش انذار دفني منو بتاخون أنقول منجي مهوريها قد تكبره نفس تكا أمينا درينا مدلا هوريها تكبره بڑا الله إكلام رسول هذا كلوبي وانجي إكلام فان के सुन्नत के लोभी वांजे हमें को तब बिदअ के दीन على मुफद्दे कंदत गाँव में नफरत करेंगे इन हदीस के अगर फान हदीस पर वनी لا يؤمن أحدكم تمام بترى كقوس إيمان النوى حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تمام قال فان دك إنك بابا يا ماما يا فور إنك دارين نفور أدي أمي أميس تكون نفور تمام قال فان دك لو بيقف مدان دك تمام بترى كقوس إيمان النوى لبجا هم قال فان سنة دك لو بيومكي قال فان دك لو بيومكي كم جزاء كي سورك بلوا إفارقو ميو كأسوار دنواني قيامتك وقتا بهيغتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواني ما أعددت لها قيامتك وقتا قيامتها تبا تيار كري كوچن هي إن سوال كرني كونغير كي قيامت باني إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم إن سوال كروني كونك من هي تيار كري كوچن هي تيار كري دو هටکا إن بنني ما عددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة تمنى جينا نمازتك رودتك جينا صدقاتك دوهتك تيار تمنى نكره إهنكمك ولكني أحب الله ورسوله إهنكم تمنى الله إكلام رسوله دك لو بيومه إهنما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني فأنت مع من أحببت تباواني تبا لو بكري بيكاكي تبا لو بكرني الله إكلام رسوله يا كم غوانا إكلام رسوله ده كم غوانا تباواني يدوهم أميهم نايكي قيامته لبتهم كيها ما تورد درجته إيه بعنس رضي الله عنه بدالوني تمنى أنس رضي الله عنه بدالوني ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تمنى إسلام وفو تمنى إمي بدن وفامي إيه وفادك إيه تمنى من إذا تمنى من نجينا نماذجك روزك نقوله إهنا كم تمنى من لو بيومه الله كرسوله أبو بكر عمر عثمان ببيكرن تك صالح تك لو بور من تمنى من نجينا نماذجك روزك نوي بنا كماكو هيو عمل تك نقوله من كماكو تمنى من بيكرن تك لو بيومه هم بيجا حديث كرماني تبا لو بيوا بيتا كيجي تبا قيامة دوهم غاني أما لو بتاخون أرجو بيني بجيه إكلي فانو سنة دك لو بكوران إكلي فانو دك لو بكوران إكلي فانو كدفاعوغا أرجو من نبونين بين أرجو بيني بجيه بونام إكلي فانو كشي غوالة ويرغا إكلي فانو كأبور كتلالة ويرغا أرجو من كهيتن أسر نكوراكم غوانما أرجو من كهيتوغا إيمان كم كزرق كمبرس نتيه إكلي فانو كسحابين كوربي بورا مسكة بولون ميادو أرجو منا هميا مدين هداية كدين أرجو منا هميا هاي حجاز كراين إتم ميل إتم هاس كيلومتر كدورك إتنه إهنا مس مهداية كدين إسلام دين أرجو منا هميا فوري إبيكالون كفراتو إبيكالون كجانا مالا وقتا وريها تي قربان كوكي مدين أرجو منا هميا فور كدني إكلي فانو ديك حقيقة قالوا بواكم قوانا ما إكلي فانو كي سنة تباوانا سنة قدي ينفانا إكلي فانو كي سنة كيانين دينا مفن كفاوا بدعتك
bid'age ahluwarin deke roliyannaana hema lobetahum algodu du'a ki algodu menneki ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam genesawa hidayat ge tejumaga tabawa etejumoge matiga ti baykam ga levvum adi ekalege faana dekke hidayatun durwe deenan itur kura bid'ataka bid'age ahluwarin ge kibem bariwege babaykam ga algodu men levvum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.